sem Đuro. Jaz sem se z vami menil po telefonu. Gajaš? Jaz sem takšnega majstra iz Jagana reda, kad te vsi samo gledali. Kaj, molite se kaj lačati? Pavlica je privleka makedonsko ovco, original, saprta juga, daj pripravta tisto vse. Moram vam vzeti nekše ciga, ne samo za podkrte. Pa daj, malo moj. Ja, kaj je, Bronja, kaj je dobrega? Se te vidite. Vidim. Eden mi je vzela prednost. Ja, lepo si vujknila, to ti pleh nega kaj. Ti si v redi? Ja, hvala Bogi. Severina, to ti je boginja med ženskami. Zašto su ti oči